Wayang Batar, kalian menugran iki dari Betara Lengkau. Nah, jani wayang masih low. Untuk meditasi, jani boleh penugran wayang Batar iki. Penugran iki angge untuk menolong nyawa beraya. Niki makin terima penugran, angge penugran makin kepercayaan, rares. Sepuluh kan dia. Bayi itu aneh sih piana lah. Kayaknya itu dah. Sekarang ini piana mana? Sing ada nih, minum sing hidang tuh. Lah, Nen. Sabar nen Mas. Ada lemah liwat nen saya nagi. wah. Tuh cocok. Pajajaran nagi nen tenang nen. Wah, jangan tos nih macam. Oh, aja nih. Oh, nah. Nana kak mau jadi nah. Kasal liwat jalan nih penakak Kang Arjuna. Oke, dan iki anone tiang lageme nih. Tua lah sing ada nang blend tua, blend rokok atau blend dut dek. Yang sing tadi sing liwat kangin Pak Lijon. Tiang iki tiang saking balet nih, padahal niki semetonan niki nih. Berarti tiang niki ini palak niki mangkin niki. Dan malah sing uang tua aja uang rokok kan. Kang yang nang saya kenali ya. Oke, dan Ayo. nih niki kalau niki kan tiang mau bekal toh. Niki kan tiang mau bekal. Nah, tiang niki nen tiang antosang niki tukar, tiang antosang niki. Ayo duduk. Ada nak malak nih. Nah, niki tunan tiang antosang jangan tiang melali blend lengis. Nak engken nih. Wayan kengken. Sing nak engken nih. Berapa Pak? Kene priwayan, yang kan berkenal. Op. Nawang. Kasal liwat kan Kang Arjuna neng lah. Blend tua lah. Jak ci malak ci jak petawang Cang lah nih genge, cang lah jalan Arjuna nih. Nyen ada bani liwat nih. tuh cang sing jawanen kita ci anu to yang ida ci to do malak dini pedalam nak liwat. Tradisi dini melo gitu. Nyen ada liwat Ini jaconya punya nih. Duh. Cang lah geng itu. Cang lah geng. Dan yang kita Cakak di mana mana? Dabak. main nyamau nih ada salah nih. Mau yang sih. Geng nih. Eh. Nih udah diguling nih. Cang. Ngene. Sajang jadi pok. Wih. Bang, Bani kan nih. aduh, ker tadi pahlawan apa yang kene? Jagur. Nih be jangan pakai nih. Kadang ci pakai nyang marah pakai kita nih lawannya nih. Maju ci, maju. Ci bos nih sudah ci maju. Maju. Ci kan ngengken, masalah gak Cang? Nak waci tahun nyang. Jadi ngaci kan. Sabar Pak. So, 2, 4, 5, 6. Tiji. Ayang niki situ nyenang tiang. Dan kali peswitran itu yang paling bagus. Ini ngeres margi. Ini. Minum tadi, tapi jangan sampai malak timpal. Yang sing lapis, ada mah gae, pendidikan malak timpal. Kalau saya masuk penjara aja banjari, ingat kan nah.